Perlok bero kumnu pielong ta mentas ngi shet na da uniu sausage. Uniu de u chicken sausage. Saot slice kumne ka size pila ban bu kat ba phi man pila ban shu thabe kum tu ru long hi and I steng ru long hi tambanga nga kwa ba ngan ot berit kumne bakan urung bah tu ki masala hapo kini baru khoi ngala adap ot tingnya sedang shed no minta ngala sim ka karai nga ai da makhan pila ban ai da ka panyang ne da kanu kanuru de da pila ban ai da ka giru da pikwa nga ai da ka makhan khendem tu tamba ka ding di ban pinrit mo dan adem nang tu pade ngin sa shu sedip kumne shallow fry ngin sedi ha do bakanda la kam brown kumne depan long brown bah kendian mti bakan ing bakan rung tu ka makhan mo bangila ai lang uni u sausage am ude u plain sausage pila ban thit da u masala sausage ru da pikwa ngala sim makhan biang khendian nga atang khendian ka makhan pila ban ai kat ba phiman ka makhan ne ka umpnyang kat ba pikwa ma da pikwa ban ai khambun ru lang da uni run sun pade ngala ot berit depan ashwa runsun pun kam sma ubi te daula kam long menumala kumtu tingin saya berno uni sa ai no su uni upian ngin king sipang mde ban pin ing ya uni upian tang sula kelarong kendiat am te kala biang Kompanyang saya himo pila ban ai khambun tambanga ngam kwa ban ai bun tadem nang ta nga ai nishin rai kendiat samken uniude kashmiri mirchi tamba umde ubasan nga ai khambun uni kashmiri mirchi banga kwa bakan wan bahakarong daladep nang ta ai sa uni so saw nga ai atli uni ude bala grind mo so saw te saking bah hadu banda milai bah tu rinsun bad upian adem nang tu pade ngin sa ai so merit khindian so merit pila ban ai khambun ru ka biang namar ba uni ude u plain sausage setap sipang da kala rengat tu ka so sa barokhat tingin saya pait kamlu ngaladep ai por banga ai so saw kamlu phide pan antat namar u sausage ubala don melu lupa sathe umpat khendian perlok bero wan sngo banga kum slam ya kani ka video namar ba ngam sngo klein te kasur jonga ru ka kam da biang bah wan sngo mo perlok te mentang ras kam klein tinga ongan bo no kani ka video ba idon itai we perlok mo I kwa pan shed u sausage te ngongan batay no kan dekalat nam pada kani ko am nginsa ya thap na uni sausage
saking baha bakan rung baha ke masala barok khon bakan ngam baha ha uniu sausage hideban em to shipang had bakan da rengat ni ke tap da ada pada sampai da pidang kwa ban penduna de sa yang sa shipang kendian nga tenga tharai kala long hi kane kala biang kala rengat ke umru kabang baha ngala mat ka bes baha sa yeshat mo perlong kublai sibun ba pilai pe ye kane ke video sngo baha like subscribe but share